Naragsak ka gadi, Benson? Unay-unay Mina. Ngamin, imanugot kan ngagkalaysatan. Ayayatin kamot ngamin, Benson. Ayayatin kamot, Mina. Aging gayta, kasladyak pa'y lapat yan na kinayatnak. Ngamin, security guard laeng. Idinto ta si ka, ket professional ka. Di mo man sang kaulit nga ibagbagati kasta. Saan atubang day ta kanyak? Basta surotag ti marikriknak. Gaputan na laus ti panagayat ko kan ka, Benson. Aha, iso matlagaya masininaam ni Edwin ta nakakita kay tinatataar nga dayong amisaw. Nanang? Amo ka, gapula ang iti kinataar ni Benson. Iso tinangayatam kang kuana. Nanang, nasingpwet ka nagagat ni Benson. Wana, ngamawan mo tinaylupas ng adal. Pada ma-professional ti pag-asawaam. Makisinobyan kakidan kan Edwin. Tapada madiadal dayjay. Natalgan mo't laang ti trabaho nakas kan ka. Nanang, ni Benson ti ayayatak. Ay na, anak ko aya. Ibagbaga kon kan ka. Dakdakkel nga mang ti sweldo ni Edwin ngam dayja Benson. Sinaamkit din dayja lalakay. Makisinobyan kan Edwin na anak kaw. Ni Benson nga rutay ayatak nanang. Iso ti pakiasawaak. Ay na, saan man natangkan ti ulam si kami na? Ing karigatan ka pinagadal. Tapno pumintas laang ti biyag mau. Ngaman niya tararamidam ngay. Di mo pilyan ti pakiasawaam. Kasano day ta? Sika ti mang biyag kang kuana? Nanang, adamat trabaho ni Benson. Aha, awan latam mo kon. Manumot lat sweldo na iti kina security guard na ngay. No ikumpara iti sweldo, Mina? Nanang, saan kumamatakas ta? Ammo kung tinasayaat kan saan. Adan nakam ko. Iso mabalin ka di? Saan da ko napakibiyangan iti kayat kong aramidan? Tasyak ti makiasawa. Saan ada kayo? Ha? Ay, abalayan. Bagamam mo, dagiti partidos yaw, tatumulong dahi kusina. Dagiti mo ila partidos ko tadajayan. Wine, napalayan. Siya pa'y pasiga profesional, ti bisita mi akatrabahuan tanakaw. Ibagam, tabantayan daan na imbag timakan. Tapno sana matukkol ti aklaw. Tanay, kababain, kadagiti sangailay. Na, pinapanaw na, dagiti kakapagyan mi nga day di kusina ita. Taaduda ka nun nga agtrabaho. Sa ita, payaban naman ay. Ay, yak mo't maawatan day ta nga palayan ka. Saan ang maispileng ti ugali na? Kunak nun Edwin ti pakiasawaan ni Mina, kabagais. Huwag nga roda. Saan ngagpampanuno day ka nakam? Imbes sa jepada na profesional ti pakiasawaan na. Saan mag? Ala, anyang arod ngay. Iso siguro at talaga tinaytani para kinkwa na Ha? Gaputan na tataar ni Benson na kinsukatnan ka ni Edwin. Nagkasardan kabagis. Baybayamon. Awanan ti maramida. Swerte na dya Benson na. Taison to tagnumar iti sweldo dyanak kaw. Anya, ipanaw mo dyanak ko dito balay, Benson? Wen ko ma, nanang. May mayat lang nulumasin kami niti pagnaydan. Tapno ammo miti awan ken adda kada kami, nanang. Nanay. Apay nga yakas ta? Apay, di mo maanosan ti kinangiwat kaw? Ha? Ay, awata man, ano ti kinataok? Tanay kamkamang ka lang, Benson. Apay, marangrang ka iti kinangiwat kaw. Wanaw, ipanaw mo ti anak kaw, tapno maramid mo ti kayat mo kang kwana. Ne, saan nakasta, nanang? Ay, di ka nagindiday. Ammo ka, di mo lamay prangka kanya ka di mo kursunada ti ugalay. Nanang. Basta saan kayo apumanaw, dito'y kayo laang balay. Benson, si kamot gaya manakaw, sumrek ka.
Agyaman na, tatang. Umayak man pa'y agina na dito'y balayo, tatang. Medyo maditirik nak. Mading amin tirik nak. Mabainang agid idalatan ni Jay. Tamang ano niya ti masao ti katugangak kanyak, tatang. Nagpa-check up ka kumaa, anak ko. Nalabas abanog la siguro da ito tatang. Idakbit, sakto agawid mo't ladagos no madamdama, tatang. Benson, kasla jak mutan kayat apanawan ti anak ta. Kasla kayat kun tag full time dito'y balay. Anya? Saan Sayang ti trabaho no mikat kan. Apay, di na kami kabaulan na biyagan iti anak ta. Saan man? Kabailak mina. Permanente ti trabaho. Kung dakdakkel nga amang ti sweldo mo siya. Iso please. Saan ka nga resign? Pangaasim. Kayat ko nga rudmat nga si kasuan ti anak ta. Ti kayat ko, siyak ti mga awir kan kwa na. Makisarita ta ni nanang. Agpakpakaasi ta. Nga isupay la ti mga awir iti anak ta. Awan gayam serbim nga asawa. Takrut ka gayam iti responsibilidad di may isang ama. Mina, saan nakasta? Sayang namin ti trabaho. Tamalaksid a permanentikan. Dakkel pa iti sweldo. Dakdakkel nga amang ti sweldo ngam siyak. Kat anyat kayat mo. Siyak tagtrabaho, tas ikatag tagibalay, kasta ka di? Diyak kayat tagsardeng agtrabaho, Mina. Takayat ko ti makatulong ken ka. Ngam, panghasim. Tadi ka resign. Nakaramot kan iti dayja trabaho. Iso adi ka kumagikat. Tama nga numarigatan kanton nga agsubling agtrabaho. Nanang, ano san yung mampay nga awirin ta anak ko? Tadinakmot kayat apaginanaan ni Benson. Wana, tadakdakkel nga amang ti sweldom nga misaw. Siguradong agbisin kayo no agsardan kang agtrabaho, anak ko. Kasla na po ko pa yung tiganas ko iti asawak. Diyak la yung pagarup, amabutang mutgayam iti responsibilidad. Benson, may kapaton nga anak ta to si Kugko. Wen ba kahit? Upat ton ti anak ta. Wen, ngam huston da ito eh. Huston ti upat nga anak ta. Tadyak mo't lama ipamay sa ti mga sikaso kadakwada. Rigat ko amin na rigat. Agtrabaho ak, agsikugak, agpasngayak. Sa akto pa'y lagpagatas. Sa kalpasan ti panagtanggad ko, agtrabaho ak manan. Nagrigat at talaga ti working mother. Mina, agaanos ta, bakit? Imbes ko mapagtagibalayan nak, Benson. Tasyak ti babae. Sika ko matimanggad para iti pamilyam. Di mo matgayam kabailan na biyagan ti pamilyam. Mina. No dimngagak kumaidi ka ni nanang. At ay pada ka professional tinakiasawaak. Sa anak ko mga grigrigat akas tuita. Amumot nga wanti may karkarit ko. Bakit? Manumot lati masusweldo ngay. Sayang ti trabaho numikat kay Jay. Ala, wenan. Wenan, nairuama kun. Basta mamukan, Benson. Kabutang mo ti responsibilidad ti may nga asawa ka nama. Iso di mo sang kaulit nga ibagaday ta. No kasta, saan nga trabaho ti asawam, Marino? Napayagan na saan, Mina? Pinagsardeng kon. Tapno maasikaso na anay bagdag iti anak may. Ay na, nagsingpot ka mo nga asawa. Ta saan mo na pagtrabahon ti asawam? Masyanak namin iti asawa. Isa pinagsardeng kon ngagtrabaho. Ay, imbag man. Naggasat mo ti asawa mo, Marino? Awan ngamin ti mga awer kadag iti anak mi. Mina, naimbagla kada kayo. Tada ni nanang mo amang bambantay kadag iti anak yaw. Wen matkit di Ngam, sa balilat ako matay mismo nga inati mga iwan iti anak na. Iso nga apalak ti asawam. Takaskan ka tinagbalin nga asawa na. Nagagitmat nila kayo mo Mina. Kun kunana laang dayjay, Marino.
Agin gagagat lang, dayjay. Ngam, kinapudno na. Mabutang iti responsibilidad. Tadi na kayat ngagsardengak ngagtrabaho. Sayang mo't ngamin ti trabaho, nag-resign ka. Narigat ti sumrek iti trabaho itan a panawen. Naimbag awaten da kanto pa no kayat munto bilang ti agsubli. Ay, basta, apalak dagiti daddo mga inna, matutukan da dagiti anak da, bayat ti panagdakkel da, marino. Nakaluto kan ba kahit? Agar mo sarta yon. Tadya isasarag mo pa iti trabaho. Wen, anyamad ngamin ti kastoy. Imbis na dagiti lang amin anak ta sa si kaswak. Agan anos ka kadi, bakit? Sana bali. Tadyak mo't dumawdawat iti sweldo. Wen, di kan sumanao. Mangantay yung arudan. Ala, ano samlatan na? Tanya nga ikatsukir ka mga ngamin ide. Taimot ngamin guwapo ti pinilaym. Imbis ajay pada mapropesyonal. Nanang, kita man di asawa ni Edwin ita. Isaw, tagtagtagibalay. Ay, ni Edwin, tagtrab-trabaho. Siting prete di asawa na. Sana kasken ka maparparigat ngagtrab-trabaho. Ay, ala, di yun ipalagip tinapalabas, nanang. Anya ngay kat nailaw anak mo't nga rudan. Mapanunot mo itan dagiti kanayon ngay bagakan ka iti anak ko. Agbabawi ka man, ngam naladawon ti amin. Maulaw ka. Nasakit ti taltal ko. Apay nga tan. Itugaw ko man pa'y lahing. Madia talaga. Agawid ako ma. Saanin. Ikarigata kalipasin to oras ti Jotek. Madia talaga. Maulaw ako. Mina! Mina! Lukatam da ito! Mina! Ni, apay, tatang. Ni Binson, intaray da yung ospital. Naatake iji pagtrab-trabahuan na. Anya? Kumustan ta asawak? Inkakitaan iji ospital. Mina, nako, kumustan ta asawam? Awanan, nanang. Natayin ni Benson. Di na nalasatan ti panakaatake na. Aniya! Hiram sa Diyos ang ating buhay. Kahit kasanungay, anak ko, agtrabaho kan. O nanang, ano san nyo pa ilang awawirin nagiti apo ko yo? Ay, hanya pa'y ngay. Wanan tasigon mo tasyak ti mga wawer kadakwada. Nanang, may kawaak. Awanan ti asawak. Ay, oray siyak nga ron anak ko. May kawaak matan. Makonkonsensya at paikit di. Dati nagtagibasit ko ti asawam ide. Oray siyak nanang. Agkakasakit na sarita timbag magakidikan ko na. Ngamit tatawanan. May kawak iti kastaunay. Kasi madagiti upat nga anak ko. Awan madagkalanda nga mada. Nala, di ka madanagan. Diyak baybayan dagiti apokok. Tumulong ka mga wawer kadakwada. Malagip ko lakit nga rutina palabas, nanang. Siguro, isuasaan anay palubo sa nagikatakiti trabaho. Takas tigayam ti mapasamak. Anak ko, pampanunutak ngamin. No nag-resign na kiti trabaho, kat nagtagibalayak.
Kasano kami langatan kadagiti anak ko. Kasano pa mabiyag ko dagiti anak ko no awan matrabaho, nanang. Wen nga rod anak ko. Madamat gayang pagsayaatan ti pananglapod idi ti asawam ken kang agik ka ti trabahom. Takas to'y mo't gayam ti mapagteng na. Iso analabait na iturturong ti amin, anak ko. Ada ka din napatag nga bagam kanyak. Ay, piman kamat, Manong Pablo. Kasto'y kadilatan ti panagbiagyo. Nakakaasi kayo. Amumat niyag taltalo naglaeng ading ko. Kahit kabalam nga roda pagadalan ni ti kolehiyo ni Karen nga anak mo, nunam na maumlatan ti kasapula mi jitalon mo. Ikarkarigata ka pagadalan ti anak ko para itinapintas to masakbayan na. No nagadal ka kumaidya na imbag, saan ka kumanga grigrigat itama nung? Ha? Ay, wanggayam, awisan kayo man ka ni Karen ni Jebalay. Kasangay di ka anakan nila kay ko. Umay kayon to Wen ading ko. Umay kaminto kini Karen. Tapno makaraman kayo mo titinaima sa sidan. Sana pasig ka natang tisidsidan nyo kani Karen nakaanak ka. Imay kayo matgayam ni ti birthday party. Insan Karen. Wan insan Joel, inawis na kami ni Auntie Leslie. Nasayat mat. Tapno kikita tayo di ti Paskan. Nabayag nga minan ajak nagpasyari di balayo. Apay nga minasan kamot na mapan iji balay insan. Laplapdan nak namin ni nanang ko. Anya? Apay alapdan na ka ni Auntie Leslie. Ibagbaga na. Ama bisinanak lang iji balayo. Numapanak. Ha? Imbaga na ti kasta? Uwan insan. Saan na kahit ni nanang nga mapanak iji balayo kin Uncle Pablo? Ay, Oh, apay nagsinnaay ka. ay, awan insan Joel. Di mo latan ikaskaso ti bagbagan ti Leslie, anak ko. Tatang, Kas kailangan ti panagsasauna. Ngam nasingpot day jay akabsat ko. tatang, nadakamat yu iti kanya kada kayo tinang paadal kanya Auntie Leslie iti kolehiyo. Wen anak ko. Nasapa kami ngamin anaulila. Siyak tinagsapol iti kwarta tapno makaturpos la iti kolehiyo nantim. Tatang, Nagato itan ti estado ti panagbiag da pamilya. Gaputa nakaadal anay imbag ni antim. Pinili ko ti sana makaadal. Taimpang pangrunak ti panagadal idin antim alisle, anak ko. ngam no agsasaon ni Auntie Leslie. Kaslawan na itultulong yu kan kuana, tatang. Bye-bye amlatan, anak ko. Tagtagibasitan na tayo ni Auntie Leslie. Imbagak meten adi mulatan ni kaskaso dagit ibagbagana. Tikit di panagadal mo ti pang pagrunam. Aghadal ka na imbag para itinapintas to amasakbayam. Nanang, kayat ko ti mapanidya balay da Uncle Pablo. Ne, anya kumatyaramido mi jay Joel. Kayat ko lang ti makisarsarita kadakwada, nanang. Ay na, saan ka mapmapan ni Jebalay da uncle mo? Ang mga numakaala ka pa iti sakit ijay. Ha? Awan mo't sakit da Uncle Pablo ang makaakara. Kayat ko lang mo't ti mapanagpasyari di balay da. Mabisinan ka lang ijay. Di ka mapmapan ijayan. Nanang, Agtalinaad ka lang di ti balay. Saan ka mapan ijay balay ti ulitag mo? Itay kakadipay diti balay, ating Leslie. Hawan, Manong Pablo. Ururayan ka. Naggapwa maya. Napan ko pinasir jay talon ko. Apay aya. Ay, kwa. Napatagtibagakan ka, Manong. Anya dayta? Anya nga tano ilako talangan ti family house. Tapno mapagnumarakmat. Anya? Apay nga ilako ta.
Kat pag nanaidan mi pailaan kinikarin niya anak ko. Pundad na gitinagawanan na naganak tati sular kan balay, Manong. Saan lang nga si katag numar iti family house? Iso nga ila ko talangan. Saan amabalin, Leslie? Sa dino nga yan ti pag naidan mi kinikarin, no mailakon ti solar kan balay. Agnaad kayo langan ni taltalon, Manong. Agaramid kay ti kalkalapaw mo ijay. Anya? Agsapula kiti bayar kat ila ko talang ti family house. Saan amabalin ko nakmat? Sa maysa. Saan kayo mat nga agparparikot iti kwarta? Kaputan na alwan ti panagbiagyo nga agasawa. Uray pay, Manong. Rumbang lang nga damot mabingay ko iti day balay. Di mo kumamot bukudan ti family house. Nagsaritaan nyo ka din dayta kini Pablo akabsat mau, Leslie. Wen, Uncle. Di na kayat nga ila ko ti family house, may. Diyak mo ti palubos ang ay sulang tagnumar o nagtawid ka nagiti napanawan dagiti dadakkel, may. Da kayo ngagkabsat ti mangornos iti dayta banag. Agpada kayo maed nga dakarbengan na iti dayja solar kan balay. Ay, nasakit tinakam ko kani Manong Pablo. Marik na kabukudan ng ti family house, may, Uncle. Nasingpet ni Manong mo Pablo, Leslie. Iso, tinang padalken ka. Idinatayin dagiti dadakkelyo. Ha? Iso hasa na rumbang nagsakit tinakam mo kini Pablo. Ay, basta. Diyak kaya tabukudan na ti family house, may. Kaya't ko nga ila ko nan tap na damot manumar ko. Kabsat yu day di tatang me, auntie. Pangaasi yu. Ang lukuyan yu ni Manong Pablo nga ilako ng tisular kan balay anapanawan dagiti dadakkel mi. Nay, apay kayat mo nga ilako tisular kan ti balay dagiti dadakkel yaw. Adangar pangaramata kiti kwarta, auntie. Anya, itaman pa ya kasapulam ti kwarta kat nagbak nang kayo iti asawam. Ay, basta kasapulak ti kwarta, auntie. Jakmat kaya tabukudan lata ni Manong Pablo ti family house mi, ah. Leslie, nakasaritak mo na Uncle Juan nakabsat day dinanang mi. Kat dinamot na sungbatan tinamdamagak kan kwa na. Adda kada kayo nga agkabsat day ta. Kasarita man na imbag ni Manong mo, Pablo. Kinasaritak nga rudan, auntie. Ngam di na kayat nga ila kumiti family house. No, kas pangarigan tao manugot ni Pablo nga ila ko ti family house yo. Sa dino ngayon ti pagnagdandakan ni Karen. Agnada pala di taltalon na. Ijay mo da kanayon tayan ni Manong Pablo. Rumbang lang nga pagbingayan min ti mapaglakwan iti family house, auntie. Kinasarita na kayo gaya man ni Leslie akabsat ko, ante. Wen, Pablo. Saan lasak ti kinasarita na. Uray ng Uncle mo, Juan. Kaya't nilisling ay lakon ti family house yo. Ay, saan na makaid na ni Leslie, ante. Talagang agragot launay ang mangilako iti family house mi. Kaya nga aro ti plano mo ita, Pablo. Jak ilako ti family house mi. Kaputa pag nanaidan mi pailakin ni Karen. Sa maysa, saan pa analpas ni Karen iti panagadal na iti kolehiyo. Maawatan ka, Pablo. Itaman pa'y ang malagip ni Leslie nga ilakot ti dagaken balay. Di namot madagdakamat day ta idi. Uray siyak nga rod kat mas daw iti day ta nga raramidan na. Agasam, sinurot nakpayan dito balay tapno kasarita na lang. Ipilit na ti kayat na amailakon ti family house mi, ante. Pimasyar ka mat diti balay, Insan Joel. Wen, insan Karen? Sinambot ko timay ditoy. Gapotarimor ni nanang. Kasta ka di, Insan? Wen, insan. Ayan Uncle Pablo. Napaniji talon. Sinarungkaran na dagiti mula mi anateng. Ay, pasensya kayo na. Numan manuak lang nga may pasyar diti balayo. Ni Auntie Leslie ti kanayon nga umay diti balay, Insan.
Anya? Inal daw akasarsarita na ni tatang ko. Ha? Kat? Anya nga't ibagbaga na kin Uncle Pablo. Kayat ni Auntie Leslie nga ila ko minti family house. Tapno adda kan umot bingay na. Anya? Kunak man no amom day taba naginsan. Jak amo insan. Ti amok lang. Kat kanayon ama pa na sugaran ni nanang. Ha? Agsugsugal ni Auntie Leslie? Uwan insan. Kanayon pa anapudot ti ulo ni nanang. No kasya maabak iti sukal. Ay sus. Pampanunutek pa yan tagsarda nga gadal. Gaputa makurkurangan akmat iti pagbayad ko di pagkadalan. Imposible day ta insan. Baknang kayo. Ape anak ko na mamakurkurangan kay ti pagbayan ni Jeskulaan. Kurangan tit itod ni nanang allowance ko insan. Day tatagpaiso. Sa dino tinagkapwam, Joel. Ape nga itala sumangpet ka. Ha? Ako. Napanak iti balay da Uncle Pablo. Di matimbagakkan ka saan ka mapmapa ni Jebalayda? Nilang matkari nakasinsing ko tinakasaritak. Gaputawan mo't ng Uncle Pablo, nanang. Kat, adda ka di imbagbagam kadakwada? Ha? Anya kumangay tibag kadakwada, nanang. Di may papaniti pa nagsugsugal ko. Ha? Di ka gipulpulong itararamida ka, Joel. Adda planok para itinapintas to ang masakbayam. Nanang. Kaya't ko na may lako ti family house me. Tapno addan to aramatem nga gadal. Apay ka din, nanang. Makurkurangan tayo ka din. Tapay anas kan pala nga ilako ti family house yo. Saan ka din nga do ti kwartayo, nanang? Saanin anas kan nga ilako pa ti family house yo. Gaputa pag nanaidan pala da Uncle Pablo ti balay. May sakamot! Agpapada kayo itirason! Pudnumat, nanang. Saanin anas kan nga ilako yo pa da family house. Kukon da Uncle Pablo. Gaputa at damot ten bukod tayo abalay, nanang. Tilaing pakasdawak. Jakmeten makikita ta asawa ni Leslie. Nag-abroad nga ta. Jak amo, Uncle Juan. Uray siya, kat jakmeten makitkita ni Bayaw. Jakmeten na damag day ta ni Leslie. Hindi may nakinasarita iti balay. Baklang ni Bayaw. At the family business da kadagiti kakabsat na. Ngam no apay akayat pay ni Leslie nga ilako ti family house me. Uwan nga raod ka na kan. Di nala mapanunot. Asikatin ang tulong idikin kwa na. Tapno makaturpos iti panagadal na iti kolehiyo. Jakmet kid ising singir day taken kwa na, Uncle Juan. Nalpasan day jay. Nasingpet takiday. Gaputa di mo singir kan kwa na day ta. Idinto ta karintaran na kan nga ilako ti family house yaw. Manong Pablo, addan nakasarita ka bayar ti sular kan balay dagiti dadakkel ta. Anya, nakisarita kan ti umay kumatang iti family house. Itinto ta sa anak pa yung manugot. Una, dakkel mo ti karbang akiti balay kan sular? Gaputag kab sa tamat? Jak umanugot iti kayat mo ama pasamak, Leslie. Pundar dagiti dadakkel ta ti sular kan balay. Napatag kanyak ti family house. Kaya't mula bukodan ti family house, Manong Pablo. Saan apod no dayta, ading ko? Nawaya kayo latang nga umay ti balay ti pamilyam. Basta ilakutan ti family house, Manong. Dayta ti pangadang ko. Jak kayat dayta a desisyon mo, Leslie. Di mon pakibiyangan ti family house tayo. At damot ten bukod mo abalay. Ken naalwan ti panagbiag yung agasawa. Natangka na talaga ti ulo, Manong Pablo. Apay nga gragot kalaunay amang ilako iti family house. Leslie, ibagam man kayak ti rason. Sumbatan nak. Anya ti rason. Tapay nga gragot kalaunay amang ilako iti sular kan balay. Kasapulak launay ti kwarta, Manong. Itaman pa'y apagparikutam ti kwarta.
kat nagbak ng tinakay ka mga mapamilya. Ha? Anya nga tano, isingir ko matken ka tinagastos ko idagad adal kay ti kolehiyo, Leslie. Manong? Jakon pinanunot ti bukod ko ang masakbayan. Matulungan ka lang ang makaturpos iti panagadal mo. Tatang, mabantay iti balay da Auntie Leslie. Itamot laang. Apay ka di anak ko. Inawagan nak ni Insan Joel. Adda kanu sana na sayata mapaspasama kita ijay. Anya, Mabantay yun iti balay da, tatang. mabidlaeng tagpalusak anak ko. Anya tinapasama ka ating ko. Apay anaibos amin ang dagiti kagawaan nyo diti balayo. Imbayad ko kadagiti utang ko, Manong Pablo. Anya, No jak mataramidan na ita. Ipabalod dak. ayan ti asawang. Nabayagan na nagsina kami ti asawag. Anya, Pasensya ka no limod ko ti amin. Iswa kayat ko may lakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang ko iti sugal. Leslie, Tinanawan nagtasawa. Kapoy tinalabas sa panagsugsugal ko. Pagbabawyak na itangay naramit ko, Manong. Iswa pakawanan na ko, ma. ading ko. Saan la dagiti gamit ti may day nana? Nudi ka, alaan pa yan ti bangko ti balay mi. Anya, Awanan ti pagnaudan mi ka ni Joel. Kan siguradong agsardangan ti anak ko iti panagadal na iti kuleyo, Manong. mala. Di mon pagparikutan day ta ading ko. Mabalin yo, ti umyan ni Jebalay kini Joel. Katsak matan ti makamoy ti panagadal na. Nakabamain matkan ka, Manong. Nakasingsingpot ka. Sinadaan ka lata tumulong kanyak. Agkabsat ta, ading ko. Awanen ti sabaling agtinulong. No saan adata ngagkabsat. Hello, Manang Ursula. Hello, Cindy. Kumusta kayo na ading ko? Nasaya at latamad, Manang. Ay, nakailiw da kan. Kumusta kan ngay? Okay, ak dito, hoy. Da kayo. Kumusta kayo matan? Dananang kan tatangay. Kumusta da matan? Okay kami amin, Manang. Dananang kan tatang, kasi niya po Diyos, nasalun at kanapigsada lat tamat. Ay, gayam. Agyaman kami iti impawit mo a cellphone mi. At dan pang kuntakan mi kan ka. Wan, Cindy. Oray siya. Kagatgatang ko lang iti cellphone ko. Nagigidan ti pananggatang ko iti cellphone tayo. Kasta ka di, Manang? Wan ading ko. Oray kaskasano, maup-up tinakaro nga iliw ko kada kayo. Babaan iti cellphone. Wan nga rod. Kaya't nakakano ang makasarita ni Nanang. O sige, itad mo kan ko na ti cellphone, Cindy. Mabit lang nga rod. Kahit kaano ka na nga agawid ni Ursula ba kahit? Inton umay paila atawon mabayag pa ay gardaw. May sakit kagudwa pa'y atawon ti urayan tayaw. Ay, sayang. Jak nakasarita dyan nakta bakit? Naladaw ti sasangput ka. Sana balay lakay. Taumawag to kanumanan no adawayana. Ipapas mo to ti makisarita kan kwa na. Oh, adto yung tigat-gata nga, Manong. Agyaman na ka. At iti bayad ko. Syakgam ni Diego, ading. Anya ngay matinagan mo? Cindy, Manong. Nice meeting you, Cindy. Aywan, gayam ko ni Manang mga Ursula.
Ha? Kasta ka di? Wen, nagam-amo kami idin ka ni manang mo iti may sa kasaran. Diya ka mo malagip na pay. Damag ko, nga da ka no gaman iti abroad ti kapsat mo. Ay, wen manong. Medyo nabayag mo ni Jay Taiwan ni manang ko. Nasurukan nga upatatawan na ijay. Kasta? Isumot la pimintasan ti balayo ading. Kinada pa yan istoryo. Ni manang ko amin tinaggastos iti dayta manong. Talaga nasing panimanang mo niya? Ay, pakikumustam to man. Ibagam akailiw ko na makita kan makasarita. Mabali na maala ti numero ti cellphone na? Ay, kwa. Sige, itad kun to. Ngamdamagag pa'y kan kwa naan anyat makunana. Pagduaduan na ka di? Agamala, maamatan ka. Sige, siya kung ti mangibati iti numero ti cellphone ko. Itad mong tulakan kwanan, ha? Bumulod ak man iti ballpen ken papel mo ading. Ta isurat ko ti numero ti cellphone ko. Diego? Kaslawan malagip ko nga agnagan iti kasna Cindy. Kabagyan ka no ti kaadalam iti high school manang. Nagkita kayong mat kanon iti may sa akasaran. Kasla sigud mat nga kursunada kan ka. Asino ti kabagyan na akaadala? Ningay manong Rolando. Kabagyan na kano. Kasarsa ni Mang Rolando iti nagkita kayo? Malagip kon. Wen, isulakit di day tadi kanayon amang isala kanyak idi. Nalipatak lang amin tinagan na. No kas na, adda di ta lugar tayo day di atao. Wen manang, nagbakasyon ka no iti balay da Mang Rolando. Kas na yan. Wen, malagip ko ni Diego. Dimot na taer day ta lalaki. Wen manang. Wanya, itad ko ka di numerong gan kwa na? Dimot ko nang nga imbati na tinumero ti cellphone na kan ka. Wen manang, tawan ka no ngamin FB account na. Sige, itad mo lang ang tinumero na, tasyak ti mangawag kan kwa na. Tanakababain, ang mga numagastusan iti load no isukit din ti mangawag kanya. Awag ako ni Diego. Jesus, kaslaag nervyosak ang makisarita kan kwa na. Anya nga tati kaya't asawan na ito alit na. Hello? Asino da itoy? Hello? Diego, ni Ursula da ito Malagip na pay? Ursula, kabsat ni Cindy? Wan, kumusta ka ngay? Ay na, agaman ta kinuntak na palangain. Amom ka diya si Uurayak, iti awag mo kanyak. Ha? Okay ak lang. Sige, kumusta kan? Kailiw ka, Ursula. Ha? No pa'y natagaptan ti panagdaton ko kumakin ka idi. Maituloy ko itan, Ursula. Ayayatan ka unay-unay. Ha? Nagpaspas kan, Diego. Saanin nga uso ita, ti agpatay-patay. Winutok ma'am. Tama nga numauna na pa'y. Talaga ka di ngawan pa'y nobyo, ngaging ka ita, Ursula? Awan pay, Diego. Sika amangan mat no adudan nga agiinagaw kan ka. Adamat sumagmama, no? Awan uray may sa nakaawisan ti riknak. Tas sikat isapsap ulan ti mata, Ursula. Kahit agyamanak, tadi ka pa'y gayam na kiasawa. Ay-ayatan ka, Ursula. Diego. Please, no dariknam kanya. Aklunan akon. Di ka nagpalpalikaw pa'y. Tadi tantumit lang ti tulong ta. Di ka kuman nagpakpakipot. Sa bahalitan ti panawan. Pangasim, Ursula. Ibagam ti marikreknam. Di na kadipay ikan iti gundaway ko ang mga miris iti riknak, Diego. Pasensya ka na. Siyak nga mintay tao. Asa na makaururay. Isuan no adariknam kanyak. Ibagam kumadagusan. Tapno maplano tan ti rumbang para kadata, Ursula. Ti masakbayan ti buklan ta pamilya ta. Kwa. Nangay, ay na ka di wanusan. Ibagam tapno mo kaya raminek. Ada ka di mo't larik ng kanyak. Tanong siya, idi pa lang inayat ka, Ursula.
Siga lang ti babae nga inayayat ko. Ay, di ako nagpakipot pa, Diego. I love you too. Ay no, nakaragrag sa kak. Agyaman ako, Ursula. I love you. I love you more, Diego. Agawid din di anak ta inton umay alawas, gardaw. Kasta aya. Sa ita lang ay bagamait. Kasano tayo makasapul adagos nga, iti arkilaan tayo apang sukon ken kuana. Ay na, itay laeng ay bagana. Kan saan tayo kanon asukunan iti airport? Adya, ay apay kanaw. Kuna naman nga damang sukon kan kuana. Asinaw? Diyak amu Di namut imbaga, lakay. Hotel mo to'y imayan ta, Diego. Wen, saan ta pa nga gawin? Tamo ka na banog ka. Iso nga umiyan ta dito hotel. Oray may sala arabi. Diego. Ay ayatan na ka di Ursula. Kanayon mo nga ibagaday ta iti cellphone tunggal agsarita ta. Iso nga pa nagkamita kanyak day ta. Iso nga pangasim ha. Tadi nakpagkadkadan iti kayat ko mapasamak. Ala ka, manang. Kasanon nga no agsikuk ka. Awan ti rumbang apagdanagak ading ko. Taamok nga ayatan nak ni Diego. Agkasar kaming tumatlaang. Saan pa'y lang ita? Taado pa'y tinaskan ayornungan mi. Para itibuklan mi a pamilya mi. Manang, talaga ka di animang Diego ti lalaki a pag-asawaan? Saan ko abas ta irok matibagikan ko na? No jak ay ayatan Cindy. Nalaos ti panangipatag ko ken ko na. Nalablabas pa'y ngam iti mismo abagi. Ha? Iso anak karagrag sakak, Cindy. Ngamin, ni Diego ti lalaki nga inararapaap ko. Ama katakunay-nay ko aginggat maudi nga angas ko. Ni Diego laang, Cindy. May nga road, kaya bumakimute na palasang yanak mau. Palugod mano kaya't nanti makiasawa. Tidakas na. Inted nahan jay saan kumapay arumbang nga irukmana. Kat di da pa'y mat nagkalaysa. Ay, awan maramidan tayo Ta saanay na maisubliti kinasinaw ni Ursula. Kaya naman nga tanati makiasawa. Kaano nga rod nga iti panagkasarta. Maisa pa ko mga rod tapno awan ti pagdandanagan tayo lakay. Iso dati ag desisyon iti dayta. Taddan na kumdang agpadpada. Noon niya ti pagsaritaan di iso ti masurot. Ang gimbayam, da kamatek to dayta ken kuana, into nagsarita kamay. No, anyat makunana. Di kay madanagan, tatang. Taagkasar kaming to kini Diego iti sumaruno a panagawid ko. No kasta nagsaritaan yun ti maipapan iti kasaryaw. Wen, tatang. Iso adi kay madanagan. Sumarunon tonday ta kasar. Taagur nung kami pay. At dapay ngamin plano mi kini Diego, tatang. Para itinapintas ang masakbayan ti buklan mi a pamilya. Mawag ka din ni Ursula, anak ko. Saan pa'y nga rod, nanang? Manipod nagsubli abroad, saan moten nga'y mawawag? Apay nga ta. Makumikom nga ta. Tadi naman lamasango ti mangawag ka datayaw. Tsaka mo, nanang. Di pa'y agpaw-paw iten iti kwarta. Saan kumutkit di nga obligaan nga agpaw iti kwarta? Tadamat to'y istor tayo apagtataudan ti pagbiag tayo. Ken adda basit mapaspasadaan jay amam iti tricycle. Mas daawak laeng anak ko. Ta saan met asigod akas jay. Nanang. Agamala, di tay agpanunot iti dakas. Basta panunutan tayo latan ama kumikom jay kapsat mo.
Isu adin atay masango nga awakan. No kasta, rugyamon ti agipatakder iti balay ta, Diego? Wen, Ursula hani. Narugyak pa yan ha. Nalpasan ti pustay na. Ay, nagastos gayam tagi patakder, di balay hani. Talaga kasta. Sana bale, tamain-inot to amalpas day ta. Agipaw itak iti binulan, Diego, honey. Wala. Apag isunto no sumangpet ka, agkasartan tumutan. Kahit kalpasan ti kasarta, adan adagos pag naidan tabalay. Wen, Diego, nasaya at na panunot mo day ta. Balay ti unaan ta, taday ta ti may sa akapatgan kadagiti agasawa. Wala. Dakalabalay ito ipatpatakder ko. Kain plano kumapay ti gumatang iti tricycle. Tapno damot ipasada. Mababay na kan. Siksika lang, tegay kayo. Si kakit di ang tao. Sige, bayam, tanumalpas ti balay. Isarunuta ti tricycle apagpasadam. Tapno adamot pa ka kumikumam dita, Diego. Di mo mat ngamin kayat ti umay dito abroad. Tatulungan ka kuman. Ay na, nasaysaya to dito yakon Pilipinas. Tapno damang kita dito'y balay tanto. Narigat ano panawan ta adwa. Wen matkit di sige, noan niya ti kayat mo, iso ti matungpal. Basta agsingsingpet ka ha. Anya, ada nobyo ni Manang mo kunamsin day. Wen tatang, nabayagan na. Asinungay, amumi ka day kanina nang yaw. Diyan ngay kanayon nga agbakasyon iji balay damang Rolando. Diyan kabagyan na. Day jay. Na, kasanuda nagayan ayat ngay. Naging naramda babaan ti cellphone, tatang. Anya, hanggang kasladya mo makitkitan day jay lalakay. Uri siyak nga ron. Nabayagan na saan ngay imay dito eh. Isumutla sanan nga umawawag ni Manang mo tadan sa bali akain inawag na. Ay, wen nga ron Isundayan ti atensyon kan oras na, tatang. Saanan ada tayo akapamilya na. Hello, honey. Agawid akmanan iti mabiit. Ha? Kaano nga hani? Into no may abulanan. Kastaya. Ne, kunak man di ka nagbakasyon ako na. Nagbaliw ti pangadeng ko, Diego. Agawid ak. Takailiw kan amakita kan makadwa. Una. Urayat ti panagawid mo. Sabdan nak to iti airport, ha? Well, basta umawag kan to, sakbay ti panagawid mo. Okay nga, Rod. Agyaman na ka ni. Awagak man na ni Diego. Tainton bigaten ti flight ko. Diyak ngamin makontak idi kan man. Barang makontak ko itan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Naka-off matlat ta ti cellphone na. Apay ngay. Kasano da ito yan ngay? Inton bigaten ti flight ko. Ni man sindi ti awagak. Isulaangan ti pagpasukunak no talaga adyak makontak ni Diego. Manang, kumusta kan? Ay, nakailiw ka una yan. Madanag-anak, tadyak matan makontak ti cellphone ni Diego, Cindy. Ay, saan mo nga ima iji lugar tayo? Saanan nga agbakbakasyon iji balay dabang Rolando? Cindy, kuyugan nakman. Mapantay iji balay damang Rolando. Inak agdamag kan kwa na may papankin ni Diego. Mapanak iji lugar da Diego, tatang. Tainak kita ang nobyo. Amom nga ro ti pang sapulam kan kuana? Un tatang, intad ni Rolando ti address na. Iso asurutak iji lugar da. Magpakuyog kan ka ni Sinday tapno da kadwa manakaw. Dua kayo mapan. Ninanong Diego ti sapsapulan nyo, Ay na, kino na baya ka nakabalod? Ha? Nakabalot? Kunam? Apay ang nakabalod. Ay, kuha, dakay tagsao.
Ingkay lata kitaan na ninyo pagbaludan, mga sis. Ta iso amis mo ti kasarita yung. Ursula, agyaman tayo may ka. Pasensya kan. Diya ko na ipakaamo tinapasama kanya. Tabawal ti cellphone dito eh. Diego, nagkutong kamaten. Kananyat na pasamak. Apay anabalod kamaten. Kababayin nga ibaga. Ngam ibagak tayo paiso. Tamaam mo am tumot lang tinaramit ko. Naidarumak. Tatalo ang minor di edad a babae ti nagaraw ko. Ket masikog dagiti dua. Anya? Pinagigiddan ko dagiti talo a babae ti biyag ko. Ket pasig ang minor di edad da. Iso ngayon darumdak dagiti dadakkel da. Pakawanan na kuma, Ursula. Anya? Kasanon ti balay nga ipatpatakder mo? Awan day jay. Palso dagiti bagbagak idikan ka. Awan tim patakder ko abalay. Ken awan apulos ti urnong ko. Tanapan amin ka dagiti nagbalin na nobiyak. Anya? Awanan kay di ba yung Diego? Nagbambanugak day di ang kwarta. Inuwalwaldas mo lang. Pakawanan nak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pakawanan nak kuma. Pangasim. Sikapay lang tayo ayatak aging gaita. Ulbod! Pinagtalkan ka, Diego. Inrukmak ti amin ko kan ka. Ita, kastoy lang ti pagsubad mo iti kinapudno ti panangipatag ko kan ka. Pakawanan na, Ursula. Ikarig ng balbaliwak. Basta ikanak pa iti may sagundaway. Sorry. Awanan, Diego. Ladingitan. Ngam pinukaw mon anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Sorry. Ngam di kan kayat. Nagsakit. Diyak pulos ni namnamang aglak-amak iti kastoy ita. Napasakitan iti husto agapuanan ti tao nga inayat ko iti napudlo. Ay, ala, awati mong tigasat mo iti dayjay alalaki, anak ko. Ubing ka pa'y. Makasapol kan tupay iti adayo na saysaya at ngam iso. Pati ti kwarta nga nagbambannog awan nagmamaayan na. Ala, isunan manang. Masukatan tumutlaan. Masukatan iti adado. Amom to numaminsan. Di ka basta agtalaklatan itisan mo nga amamuunay at tao. Wan, kamaligday tangaling ko. Nagtalaga kadagos kan ko na. Kat pakawanan da ko ma. Ngamin, manipod dimtang ni Diego itibiyak ko. Awanan oras ko kada kayo a pamilya. Isa pakawanan da ko ma. Ipatpatag kayo aga pamilya. Ay, ipatpatag da ka mat, anak ka. Mala, ag-move on ka, wan. Tapno saan ang maapiktaran ti salon at mao. Patsya ka masarakan to ti lalaki a parakan ka. Ken masukatan to tinapukaw a kwarta.